Di heupevinek taybet de bir editore anku sernivis kareteya marci, Kemal Çomanire, u bivergeriya rojelat newse Mustafa Hichri, sekretere giştiye Partiya Demokrata Kurdistana İran'e, tekeskir kuevji bu her guhertin u senaryoye ke amadene. Di axaftine de, vi liser gelek mijaren navsweyi u heremi, ji İran'e pişti hefte Oktober'e bigire, heya kelspuna heremiya Tehran'e, bandora Amerika u İsrail'e, yekitiya Kurdan, nebuna alternatifen siyasi di opozisyona İran'e de jibo peşe roje, şirovekir. Rojilata navina nu lavazbuna İran'e. Mustafa Hichri bu yerin pişti hefte Oktober'e veki konakşek dirokiya nu binavdike. Serdemek kutede hevpeymani guherin, avahiyek nu lihereme derket hole, u hegemonya İran'e lihereme lavazbu. Ligori Hichri, guhertinin bilez en lihereme heza Tehran'e lihereme bir giringi kemkiriye. Komara İslamiya İran'e heta hefte Oktober'e hez u hegemonya swe lihereme peşist. Le niha ev velateki lavazune arame. Ev bawer dike ku lavazine tene jiber erişen leşkeri en Amerika u İsrail'e bu. Le di heman demede avahiya veji hilveşine kurditiye. Hilveşina abori, kriza ave, zesta siyasi u swe peşandanen neteveyn ne farisi rejime jihundir ve tek birine. Hichri bawer dike ku Kurdistan de jivan guhertinan sud ver bigire. Le tene heke elita siyasi politika in swe bi guhertinen heremi rehevrez bike. Uya giringtir, emli male yek girtibin. Derbare yekitiya Kurdan de, sekretere Partiya Demokrata Kurdistan'e HDK, got ku hevditinin di navbera aliyan de, jibo gihiştina nekşereyek, hevpar jibo şebata bi hevre gaven başavetine. U gelek nezik bunçe buye. Em jibo hemi senaryoyan amade. Herçend HDK di sala 2015'de operasyonek çekdariya sinor kiri lidiji İran'e ragihan dibeji, Hicri eşkere kir, ku pişti şoreşa cinayu şere dansde, rojan pişti hefte Oktober'e, PDK'yi ye stratejiya ve guhertiye. Wigot ku ev guhertin ne jiber kelsiye bu leliser bingeha şiroveya siyasi bu. Wigot me mina Kurdanu neteveyn dinin bin destin İran'e, kurbaniyen herime zindane. Le tu kes jimen ikare bitena serehwe rejime hilveşine. U şere çekdari de gelek jiyana mirovan biswere bine. Wigot em dixwazin li keleka neteveyn dinin İran'e, berhvedane bidominin. Wigot em bi tevahi amadene, u mehemi şiyanen sweyen leşkeri parastine. Lebele, Hichri bawerdike ku berfedana sivil u rehistini di rewşa heyde bi bandor tire. Jiber ku ev leçunen mirovan kemdike u swedi rewabu. Nu berteka navneteveya betire. Peymana evlehiye ya Tehran'e lidiji Kurdan. Hichri ke bulkir ku peymana evlehiye ya di navbera İran, Irak u herema Kurdistan'e de çalakiyen çekdariyen partiyen visinordar kiriye. Legot ku formen dinen tekoşine berdevam dikin. Sekretere Kurdistan'e Partiya Demokrat PDK'yi got ku Tehran zeks liser hevler u bekstaye kiriye da. Ku partiyen Kurdiyen lidiji İran'e ji Irak'e derhinin. Le parti li hember van daxwaz u zekstan teslim nebuye. Em liser daşvazın sweravestiyan. Bikels buna Komara İslamiya İran'e li hereme, nemazeli Irak'e, em dikarin serkeftitir bin. Vi got. Nebuna alternatifan. İraniyan ket derseke yekitiyene girtine. Hichri rexneli opozisyona İran'e dike u baverdike ku nebuna yekitiye sedema sereke ya berdevamiya Komara İslamiye. Ev baverdike ku hezin opozisyone ke çandeke demokratika diyalog u lihevkirina siyasi ne girtine. Di set salen bori de, li İran'e pergalek tu nebuku siyasetek ev par peşisti be. Hemu behsa demokrasiye dikin, le di hundur de hinci diktatorine, ku dibe sedema felç buna siyasi, vi got. Jiber veyeke velaten rojavai ji piştkirikirina guhertina rejima heyya İran'e durin, jiber ku ev nizanin pişti ku rejim vindabibe kijan ali derevere İran'e bigire desteswe. Alternatifek pe baver tune, bi kemani dinav opozisyona fariside. Di bersivede sekretere HDK behsa peşketina netevendinin bindestike. DK'ye bir reya mekanizmayen veki kongreya neteveyan jibi. Oraneke federal u hevpeymaniya azadi u vekeviye. Dinavbera partiyen Kurd, Ereb, Beluç u Azerbaycani de yekiti çekiriye. Reza Pehlevi u opozisyon. Rebereki karizmatik bir hebat, berhvedan u ezmunete avakirin, neku bir propagandaya medyayan piştkiriya derve, Hicri got. Ev nesvedi parti, nesvedi ezmuna serokatiye, u neji svedi statuya civakiye. Vi got, hebuna Pehlevi sedema pirrengiyeye dinav muhalefeta İranide. Nerazibuna Rojava u peşeroja İrane. Liser bingeha hevldanen devletin yekbui u velaten Rojavai jibo gihiştina peymanek nu ya navoki u kemkirina pevçunan, Hichri baver dike ku velaten Rojavai hinci ji guhertina rejime durin.
e u bawerdik ku welatên Rojavayê hîn jî nîzanin piştîwîn dibûna rejîma heyî dê çi bi serê Îranê vere. Ji ber vê, yekê ji hêla welatên Rojavayê ve hewldanek çi dîtûne ku bî muxalefetê re, di nav de Partiya Demokrata Kurdistana Îranê li ser pêşeroja Îranê şêvir bikin. Swesteka Kurdên Îranê ev aye, Îranek federal, demokratîk û layîk. Mustafa Hichri.